Mjesec juni, sabah topli osvanuo, jutarnja tišina ne odaje znak da će samo malo kasnije kolona izabranih raniti naše oči, odjek bubnjeva slati poruku: evo nas, braćo, Ajvatovica zove, duša Ajvaz dede još živi, čuvar običaja i tradicije naše. Njisak konja predvodnika najavi konjanike, jedan za drugim gazije jašu, ponos i snaga našeg mjesta. Na čelu stari gazija Aziz, Podrinci, Travničani i drugi slijede, konji snažni, ispod kopita varnice, osjećaju, idu daleko, do Ajvaz dede, najveće muslimansko dovište u Europi, okićeni nošnjom i zastavom zelenom, praćeni oštrim zvukom bubnjeva, prošetaše gradom, prelijepa slika. U srcu Bošnjaka ponos i dika. U dvorištu džamije slila se velika sila, lijep doček i slikanje svuda, a poslije namaza poželi smo im sreću. Dug je put, vrućine i kiše prijete, iskusne gazije se ničega ne boji, jašu vrance, ponosna lica. Braćo naša, želim vam sretno, čeka vas Ajvatovica.